Asinivusele maswahla amahle sinivusele benkosilenhle ehlelweni Embili kanye libito lami ngingiJohn ngakaphirezi Sibongo ngithatha lelithuba kunevusela kunemukela maswahla amahle kulokele uhlelo Embili kanye ngithi angifete maswahla amahle lokuthi kumbeke lamanye maswahla atawumangala ukuthi luhlelo silatheke lungela ngelisondvo kuliciniso maswahla amahle luhlelo lungela ngelisondvo ngensimbi yesithupha kusihlwa soloke lumile kodwa ke umsakato ukhanzeke kukuhle kwekuthi akubeke neluhlelo lolutawukhona ke kuvulela emaswati ukuthi ke akwati ke ukuthi ikhulumisa ke tindzaba ikakhulukazi ke letendekako ke kulamalanga elikuthi indzaba ke telukhetho atawunaka emaswati ukuthi ke ehlelweni Embili kanye njalo ngelisondvo sihlala nelibandla laka Elections and Boundaries Commission lekungilona ke vele libophelelekile lokuthi aliphumele ebaleni lichazeleke emaswati ngalokwendekako ke tindzabeni telukhetho ngebuningi bato letindzaba kulukhuni ke lokuthi ngalelisondvo ukhanze ukuthi sihle sifaka ke lamanye ema stakeholders noma ke tinhlangothi ekuthenini nanato ke tikhulumise ke tona ke tindzaba telukhetho lokhu ke sekungalwenda lolukhetho kube ngazuthi ke lukhetho leli bandla nemingcele Eswatini Elections and Boundaries Commission lamaswati angawufaki ke umuvu kanti phela ke kubalulekile ukuthi nanawo ke maswati atekhulumise letindzaba dalo ke lukhetho kungako ke umsakato ukhanzeke kukuhle ukuthi awubeke nelihlelo lolutawungena ke ngalesikhathi lesi kuvulela ke tinhlangothi letahlukahlukene kukhulumisa noma ke kulobola tona ke tindzaba dalo ke lukhetho Eswatini lweminyaka wanga 2023 awukhumbula ke maswati ukuthi malicala ke uhlelo ngeminyaka eminyakeni ke lesikhombisa lendlulile loluhlelo lwalihlose kakhulu ukukhulumisa tindzaba tekwelekelela bomake ekuthenini nanabo ke babe ingcenye yekuthi eveni abasifake ke sandla etindzabeni temholi pheceleti leadership lokho ke kwakulandzela kwekuthi ngeminyaka wanga 2013 kwakunamake munye longenile ke eParliament velonke lokwethusa kakhulu ke maswati nelive kwekuthi live kanzi lideni bomake kumbe labanawo emandla labanayo inhlakanipho labanabo ke buholi lobukhaliphile lobungalekelela ke live ukuthi liye ke Embili umsakato ke wawuthi ke kumbe ngelihlelo loluthi ke khetha make bangalekeleleka bomake kodwa ke saphinde sakubona kwekuthi bobabe phela batawukhala mangabe thina sesitha ke khethwe ke bomake saligucula ke lihlelo lwathi ke Embili kanye lokusho ukuthi akubebeteke umuntu losalela ke emuva tindzabeni tekukhulumisa intuthuko nencubekela phambili yalo ke live lakangwane kungako ke maswahla amahle nalamuhla siniyatfulela lo lihlelo lolutawungena ke ekhathi neliviki lukhulumise nje tona ke tindzaba telive tindzaba tenhlala kahle tindzaba tentuthuko yemaswati sisendele kwekuthi kubebeteke umuntu lotawuthi bengifisile kuyilobola indzaba yelikhetho kodwa nani letha libandla lelikhetho nemingcele njalo ngelisondvo sivuleleke emaswati lamahle kulesikhathi lesi ukuthi sathi ikhulumisa ke tindzaba lesitawucala ngabo namuhla ngibo bomake njengoba ke phela nanabo vele bayathinzeka kakhulu etindzabeni temholi kule live sifisa ukuva nje umuvo wabo nekubakhulumisa etindzabeni ukuthi ngabe vele mitamo yini ke lebayendako ukuze ukuthi singakubona kuya lesakubona ngeminyaka wanga 2013 lapho khona ke kwakhetheka make munye khona kwakuyini letingcinamba noma ke lawo ma challenges masikasebenza ke igama lesilumbi sitawukhulumisa leto tindzaba maswahla amahle kungaka kwesihloko sethu namuhla sithi bomake nelukhetho lwanga 2023 ngidawubingelela ke ngethule ke libandla lesinalo ke namuhla la ehlelweni ngidawucala ngawe make ngesekudla make Joyce Vilane ula make Joyce Gama ula Vilane angikubingelele make ngikuphela ithuba lekuvusela emaswati ngiyabingelela umbukeli ekhaya ngibingelele nawe umsakazi. Sibonga kakhulu make Joyce ngihleli lapha ngesheya maswahla amahle nalo ngumcondzisi ngidawuthi ke pheceleti director ehofisini lelibukeke tindzaba tebulili ehofisini la kaNdvunankulu leliphinda Ndvunankulu igender unit nomzamo wakadlamini ngikubingelele Nkosi ngikuphela ithuba lekuvusela emaswati. Angisivusele sive sengwenyama ngiphindze ngivusele nako weJohn. Sibonga kakhulu edlamini wekunene ngidawucala ngawe njengalo ukuthi vele uhulumende welive lakangwane uninikete komthwalo ngaphasi kwelihhovisi leliphinda Ndvunankulu ukuthi live lakithi alitikhulumise ke ngekulingana tindzaba tebulili Eswatini kungako namuhla silana sitawuthi lekelelani endzabeni yekukhulumisa ukuthi ke bomake bahamba njani ke noma ke sandla sinde bangasifaka kulolu khetho lweminyaka wanga 2023 siphe nje sithombe kafishane Nkosi lesikhulumisa nje umsebenzi leniketwe wona nelihhovisi leliphinda kaNdvunankulu lohlangothi lwetindzaba tebulili. Angiphindze ngicale ngekubonga John ukuthi sitfolele lithuba ikakhulu ukuthi singaba bekucala kutawuvela kulolu hlelo lomgcoka nakangaka futhi ngesikhathi lapho khona live lilungiselela umsebenzi lomkhulu wema elections njengoba ke sokuyibekile vele i-Department of Gender and Family Issues iyanikwa wona emagunya ukuthi ingakhulumisa dona tindzaba labomake eveni ngekubuka ukuthi bomake nebamfana labangemamfombatana
bangilabasalele emuva etindzabeni tentfutfuko, etindzabeni tetemnotfo, kufaka ekhatsi etindzabeni tebuholi. Ekusebenteni kwethu ngingasho nje ukuthi sinemgomo wetebulili lesiusebenta ngawo. Longona ucukethe tonke letinhlangothi lekufuneka sitibuke lapho kubonakala khona kwekuthi bomake bayathintseka. Ekuthintekeni kwabo abasibo mhlawumbe labavelako noma labakhonako kwekuthi baparticipate ngalokwanele. Ngingasho nje ukuthi kulomgomo ngikhuluma nge-National Gender Policy kulomnyaka sesikhuluma ukuthi i-National Gender Policy ya 2023 lesukela lelandzela i-National Gender Policy yekucala eveni ya 2010 futhi ke lekuyipolicy lesayisukumiselwa ngumhlekazi Ndlovukazi. Le policy ya 2010 ngingasho nje ukuthi yona yayifosa ekuto tonke tishukumiso takamhlabuhlangene naleto taseveni lentasine Africa iSADC lenema-pillars etindzaba lekufuna sitikhulumise tabomake lokufaka ekhatsi tindzaba tabomake kuparticipate etindzabeni tebuholi. Leya 2023 ke seyikhulile futhi nayo ngekubuka kwekuthi kunema-pillars lamasha noma nje ngithi kunetishukumiso letisayinwe live letinsha ngidawubekisa nje ama-SDGs aka-UN akamhlabuhlangene kunabo AU Agenda 2063 nalamanye lamaningi lakavelile emva kwalo 2015 kakhulu. Ngakho ke but nje lokusala ukuthi kuona nale gender policy ya 2023 uphindze ngikubona ukuthi bomake solo kubasilele emuva etindzabeni tebuholi sinako vele ngumsebenzi lesikhomithi ukuthi sitaqhuba siyi-department. Sibonga kakhulu Dlamini Kunene. Make Joyce ngiyabonga lokuthi ube khona la utomelela bomake indzaba yemthango even nakangwane ingcenye yalokukhulumisa tona ke tindzaba tekuhlangana nekubumbana nje kwabomake kodwa ngiyafisa lokuthi usineketeke sithombe sokuthi luthango lakwangwane luqala njani ngaloko ukuthi nako lokho kubalulekile. Mina njengemsakadi ngiyathi lokho ukuthi kungendeka etingcondweni talabanye kuvele lokho ukuthi awu masikhuluma ngelithango sikhuluma ngalabo make labagidza kumbe makunemisimedo kodwa kuyafuna ukuthi sithole lesithombe lesingiso ngeke luthango malisungulwa lwasungulwa njani njengoba sinawo lomlandvo kodwa ngingathanda ukuthi eMaswati akuve ngawe ukuthi luthango lusukunyiswa ngubani futhi lwalusukunyiselwa ini utasisita lokho kumbe sachubeka nenkulumo yethu lokho ukuthi eMaswati abone lokho ukuthi masikhuluma ngabomake babaluleke kangakanani siyishukumisa namuhla indvele lendzaba kuyacala noma kumbe ichamuka emuva kumbe sitawuva mawusipha lomlandvo. Ngivusele umbukeli ekhaya ngibonge kakhulu Ndvodzana kuthi ngidawubeka umlandvo nami lengikukhanzile kulabadzala lesibakhanze bahola luthango bomfana Nkosi Msalela bomfana Nkosi Ngebeti usekhona ke yena nabomfana Nkosi Sifuka lengibona basinike lo mlandvo lebasigcinele wona emsamo weluthango nga 1966 inkosi Sobhuza wesibili yavele yabita luthango bomake lapha emagomeni kaLobamba lapha namhla sekuthiwa kusemahulumbeni lapha yavele yabese iyawubeka make Mary Mdziniso lo waba imphunga yekucala eParliament ngaleso sikhathi lengumake kuthi asale aba yindvuna yelithango yabese ke iyasho ukuthi luthango libutho liyabiya libiyela emakhaya nasinjena nje sinje singemadvodza besingeke sibiyeleke kahle emakhaya kungakabi imake naku sendiwa lokho kwakubukwe kona inkosi Sobhuza yase iyakubeka ngalosebaleni nasifunza lomlando ngokuthi kufuna bese kubukwa tindzaba etemnotho letiphathelene nemakhaya ikakhulu yena make kubukwe tindzaba nato leti tekuthi bomake nabo basale bakhona ukuthi khulumela netindzaba tenhlala kahle njengoba phela sasingakamtholi Mazibusi
kwathi nasekwenteka sekuhlangana laba bemave kokuthi live selithatha imbandzakanya nalo nemave mhlambe akasadaki neakaba mhlabhlangene letindzaba ke letidzingadvako ngito ke letifaka ekhatsi tona lesesitikhuluma namhla tekuthi kufanele singenele lukhetho uma singenela lukhetho siyobatisha umthetho sibe sibomake indzaba ibe iqalephi iqale ekhaya. Ngicela nje uyibambe kafishane ngoba bekutasisita ke vele ngiyawubonga nje lo mlandvo isuka emakhosini maswahla amahle ngwenyama sobhuza wesibili ngiyo leyakukhanza kubalulekile lokuthi bomake kuba ndzawonye kwabo kungalisita kakhulu ke live kungabi nje ukuthi kumbe basetshenziswa kumbe makunemigidvo nalokwa yayisusela ekuthenini inganivele nalemakhaya kune role lebayidlala kule kade ayichaza ke make Joyce la ngifuna kubuya kuwe Nkosi la ngeke ngashaya nje umlando lomfishane la nebuhlungu belive ngenza baya 2013 lapho khona eParliament endlini yabayesikhulu iHouse of Assembly kwangena make munye lo wakhethwa sive enkundleni yaseMbabane East wayoba ke sishaya umthetho lena live ladliwa amahloni ukuthi ngabe umhlaba utasibuka kanjani ukuthi kukhona nje iParliament lengathi ikhuluma indzaba delive bese bomake abasameleleki kukhuluma leto tindzaba leto siniketele isithombe ukuthi ingabe lokho kwasibe kanjani silive nekwekuthi yini imbambambamba lokukhulunywa ngulama thematic areas ikakhulu kwathi kuleti ndzaba ukuthi nalabo phela labo make vele ukuthi ababhlungu mangabe sitawubona kungena make munye eParliament ikhulumisa le thematic area yale National Gender Policy ya 2011 noma itawuphindze ikhulumisa nyalo nga 2023 yayitha kwendekeni kuleti ndzaba representation kubomake ikakhulu kade endlini yabayesikhulu. Angicale ngikusho John kwekuthi indzaba yekuthi bomake babe khona etigabeni tekushaya lapho kushaya khona imithetho khona akusiyo indzaba yelive laseSwatini kuphela kepha-ke live nalamanye emave litimbandzakanyile kwetivumelaneni letikhona esifundzeni sendasini Afrika kaSADC kuthi vele liyawuqinisekisa kwekuthi even lakangwane bomake baya representeka etigabeni lapho kushaya umthetho khona liyavuma ukuthi lona liticommita kwekuthi linani liyawuqinisekisa ukuthi baba at least 30% ngaleso sikhathi ngiphindze ngiphume eAfrika ngibuke ngaphandle kubomhlabhlangene the global or the international community nakhona lapho live lakangwane nalamanye nalo futhi laphindze latimbandzakanya naleto tishukumiso lebetiphakamisa kona ukuthi bomake abangasileli etindzabeni tenfutfuko kufaka ekhathi etigabeni lapho khona kushaywa imithetho khona nalapho kubukwa intfutfuko yelive khona so nakhona lapho live laseSwatini nalo latikhomita ukuthi nalo liyawuqinisekisa ukuthi even laseSwatini iyashaywa imithetho leyawuphakamisa bona bomake kuleti gaba lesesikhulume ngayo and liyamvuma loyo 30%. Kungako ke kwathi nase kubuya even laseSwatini kwase kwakhiwa le National Gender Policy ngaloyo 2010 loku tikwaloko i-Gender Policy ya 2010 kanzi i-National Constitution yethu ya 2005 ku-National Constitution yethu ya 2005 kunesahluko 86 section 86 naye lophindze akhulumise kona aqinisekise lapho ukuthi bomake banalo lilungelo lekwekuthi bangamelela eParliament baphindze bomake bangenele ngasi nje ucala ku section 84 la kukhuluma khona nge right to representation section 84 lokhona nabo banelungelo ukuthi bangavota phindze bavotelwe siye ku 86 ke sokuciniseka ufike usima ekuthenini lapho khona bomake bangamhlanganisi lo 30% livele selitikhomitekiwo nangaphandle indlu iyawuthi nayihlala ibese seyikhetha linani labomake labangeci ku4 on regional basis bayonyusa le nombolo lengekhathi kude nathi silive laseSwatini libambe lo 30% lelikhomithekile kumbe nje Nkosi ngiyabonga ukuthi kumbe utawuphindze uchubachubeke bengifuna lokuthi
eMaswati akuconze kahle lobu umgcoka balo section 86 lokukhulumisa lokuthi yebo kona iconstitution yethu ithi bomake lokungenana bameleleke babeke ngiloko ngemashumi lamathathu ekhulwini 30%. Kodwa mangabe kungendeki lokho lo section 86 uthi manje akumane kukhethwe ke bomake etifundzeni bangencike kulabane batowenyusa le nombolo. Kumbe eMaswati angaba naloko ukuthi lo phela lukhetho yinto le yendiwa abantu. Kukhetha labantu bamile nalabo make lapha bahlele embisiwe kanye nalabo bake afike athi laMaswati awu sibona lo babe sibona lo babe sibona lo babe sibona lo make ukhanze ukuthi vele kumbe eParliament kutawugcina kunamunye noma babili lo munye ke umuntu utaba nako lokuthi nifunelani ninguhulumende noma nilive nalama constitution nalama policies nalama gender policies lenikhuluma ngayo ukuthi bese afavor labo makande sive sithi akube nje ngicela ukuthi siphe eMaswati lesithombe lokuthi kubaluleke ngani lokuthi sibe nawo lama clauses nalama sections lawa lasekela lokuthi angeke kuze kulunga lokuthi kube bede make eParliament noma ke babe bancane kunalabo babe leParliament kumcoka ngani ukuthi sibabone bomake eParliament. Kuloko John ngidacela kuphendvula ngicetsela naye inkulumo besita nayo. Kwekuthi lokho kusho ukuthini even uma ngabe sive seMaswati sitawuthi dona etinkundleni tonke tiphelele bese seyingaphakamisa make munye ukuthi ngena afit kwekuthi angayo ungena eParliament ayomelela bomake labanyenti kangaka even laseSwatini. So lokho vele kwaba sithombe lesibi kakhulu kwathi sekuthi silive siphinze sibuyele la safunga khona la savuma khona labo 30% kuyobika kuyopota nje kwekuthi sesihambe kangakanani thine etindzabeni taboma sibike ukuthi linani lethu kulama elections lesiphuma kuyo lingakanani. So vele kwaba sithombe lesibi kakhulu ukuthi nga2013 bekungaphuma make munye kuyomelela live laboma ke labakhona even labaningi kangaka. Kanti ke bumcoka kungathi nje soloku netinhlelo tethu nekukhuluma kwethu soloku kuyagcugcutela ukuthi vele bomake ababe khona etigabeni lapho kushaywa imithetho khona. Lokho kusita kakhulu ngoba bomake bayadati tikhalo netidzingo tesive ngamunye nangithi ngamunye bayadata tidzingo tebamfana labangemamfombatana versus tidzingo tebamfana lababafana. Bomake banalo liso lelikhaliphile lekubuka nekubona tikhala letikhona entfutfukweni letenta ukuthi ngibekise ngathi nje sigodi noma leyo constituency ayithuthuki ngani but yakhona ukubona liso ukuthi mhlawumbe kuze sigodi sakithi sithuthuke kushoda lapha nalapha. Bomake banalo liso netindlela tekukhulumisa tinvo letibukeka kungazuthi tiba i-challenge ngaba senfuthukweni noma kunhlala kahle yabomake. Bomake banaso sikhathi ngendzaba yemisebenti labayendako emimangweni banaso sikhathi sekuthi bahlanganyele nalabanye bomake kuze bakhone kubona tikhala letikhona emimangweni nasenfuthukweni. Ngidawubekisa nje ngithi futhi lokunye ngidawubekisa nje ngithi uma make akhona ngokuthi abe lapho kushaya imithetho khona eParliament utawukhona kuba live labo bonke labo make. Ngicela nje kubekisa ngemithetho umthetho wekuthathana nawukhulunyiswa lo mthetho wekuthathana eParliament make uyati ukuthi yini tingcinamba netinkinga labo make labahlangabetana nato baseseshadile noma basethethethe. Nakashona bese ushaya bobabe kuphela ungeke ubese sowushaya bobabe kuphela. Bobabe nabo batawubuka ngalenye indlela kanti bomake batawukhona kuveta mhlawumbe lapho khona lo mthetho ufike ungazi ukuthi ubashiya ngaphandle bomake. Ngidawubekisa nje enzabeni tekuthathana ukhanza ukuthi babe nase ahambile emhlabeni sikhathi lesiningi labomake bese basala bayazula bayahlupheka labanye baze ukhanze ukuthi bayakhishwa kwakhona lemakhaya.
naseloma but uma leli live lalabo make liliningi leParliament nakukhulunyiswa imithetho lefana nalena labo make batawukwati ukuthi uyathi ukuthi mase Mpabe ahambile emhlabeni bomake bavamisa kuhlangabetana netinkinga letinje naletinje naletinje kungako ke kuhle kwekuthi lo mthetho siyavuma ukuthi bowungema ngalendlela le kanje nakanje kwenta shokwe kwekuthi wonke umuntu uyavikeleka ngetemthetho so baba live labo make laba bashiyile emuva etigodzini lapho baphuma khona. Ngiyabonga Nkosi ngicela kubiya la kumake Joyce la ngithanza lokho ukuthi ngathi baluhlangothi lolucinile lolukhulumela noma lolumele nje bomake even lonke masikhuluma ngaloluthango make Joyce ngicabanga ukuthi ngibekisa kahle ngaloko ukuthi ngiyafisa lokuthi sisikhweshise lesithombe eMaswatini lokuthi masithi luthango asikhulumi ngalabo make labadlaliselako kumbe lababonakala emigidveni nje kungazi ukuthi bavunulile bahle emanje nje kubona imvunulo yabo seyiyasho lokuthi ngilokuthi badzala kube ngazi ukuthi nje kwaloko kuphela ingwenyama sobhuza wesibili yayivetela ukuthi akube netinto letikhulunyiswako letithinza inhlala kahle nencubekela phambili netinzaba nje temnotho ukuthi bomake ke galelo lini bona lese bangalifaka kungakanani lokho ukukhulumiseka kwaloko kuloluthango kwenta nesiciniseko sekuthi vele labo make siyababona le ndawo ngalesilumbi le empowerment iletholakala ikhona invele make ingakanani kuyendeka yini ngifuna ukubuyisela kuloko ukuthi umuntu kumbe angatibuta lokuthi ngabe yini mbamba lele yenda ukuthi size sibe namake munye nga2013 bomake bayade saba yini kuphumela ebaleni bathi cha sikhona ngaloko ukuthi kumbe nale sivu uyawukhanda ukuthi sithi hawo bomake belithango nje bomake labagitsako bakhona bomake labafundzele lithangweni bakhona nibomake labakhaliphile vele labasetigabeni debholi labalakhathe lithangweni nabomake nje labasebendako emimangweni bafundzile abakafunzi bakhona endlami emimangweni lokudzinga lolithango lokuthi lubakhiphele ebaleni noma nanabo batibone lokuthi vele seyingcenye yanaku inkosi sobhuza lebeyithasi kwende. Ngiphindze ngibuye kuwe mbukeli ekhaya ngisho ukuthi ngiyabonga mvotsana ukuthi ukhulume leyo ndzaba. Ngidawusho ukuthi ke kuye kuthi njalo nakunelukhetho noma lungakafiki sibe nako ukuthi sikhulumisane nabomake etinkundleni njengoba sisho nje ukuthi luthango nguwo wonke make ufunzile unjani uvunulile unjani uluthango ungumake ngikanje nase ukhulile so khona kwenta sicholo so unemntwana noma ungakamtholi so ufike kuleso sigaba le ngikulandzile kakhulu sibongile nje ukuthi usimeme lamhlala kuthi kulendzaba leside ngayo lengcikithi lenkulu yelikhetho ebefika sadaki ngenhlanhla lenhle sihambe vele basi siyokhuluma nasadaki asibite ukuthi siyini lenkinga kangwane ngoba kushiyelona ligwayi mntwanami nakunalo sadaki nje bekuye kube nalama lo 15 16 countries ba vele babuke lapha nabo basho ukuthi emaveni nabo babe nebulukhuni lese baphumelele basicocele ukuthi bona baphumelele njani mineke le ngicela ukubeka namuhla nje ngokuthi luthango sisahambisana nalo sitamile nemaganweni nje besibafundisa netindzaweni letiningi lasihlangana nabo khona ukuthi abatethembe babe nale self esteem yokuthi njengoba kulikhetho atethembe make ukuthi mine ngingakhona kuyoshaya umthetho bomake abangatikhanyeti batincishe emandla banalo lilungelo livunywa ngomthetho sisekelo liphindze futhi livunywa nangiso Siswati ukuthi make unalo lilungelo naye lekubeka elivi ekhaya lengingakuphawula ngilokuthi bomake esikhatsini lesinyenti bayesaba ngalokuthi babe nalokuthi kufanele bacele kubobabe ukuthi bayongenela likhetho athi babe engcenye angifuni vele bese make naye uyahlala athi angifuni siyacela ke bekunene kulabo babe kuthi manje babavumele labo make balingenele likhetho ngoba sekubonakele kuthi ekhathi kulabo make baningi kakhulu bomake labanaleti impawu leli tidzingeka ekwakheni live khona le eParliament lokunye lokusiphatha kabuhlungu siyayibuka le balancing
ukuthi ifanele ukuthi yenteke kepha etikhasi letiningi uthola ukuthi kubobabe kwenteka kakhulu kokuthi bona ba campaign nje noma kungakavulelwa campaign ukhanze ukuthi bayakhuluma nje ukuthi bani so uyangena bani so wende ukuthi akude lobeka kutaku kepha nyalo losila sikhuluma ngebalancing ngokuthi sithi equal opportunities kuthi asinikwe emathuba lalinganako emthethweni embikwemthetho nekuthi tikhundleni eParliament sibongile bekunene Silo ingwenyama Mswati wesithathu uvele wakusho ngasokubala wa declare ukuthi kunelukhetho lonyaka sikhuza libayethe nebekunene kepha ke kunanayi ingcinamba yokuthi thine bomake vele sisodwa mina nje ngikhuluma nabomake lo ngilabe kunene ukuthi asisukwe saba kungenela likhetho masukusho ukuthi ngikhetha na indvodza yelijazi lelibovu khuluma nje ukuthi ukhetha bani noma sesikhetha bekunene sibongile kakhulu ukuthi lo registile lithango nemantfombatana ethu lese afike esigabeni sa 18 years nathi sikhulumela lo hlangothi ke nje siyathi ukuthi uthi lo equal opportunity lukhetho lwabo bonke siyakwati lo kepha sithi emantfombatana ethu nawo akangade khanyeti siyawakhuthata kuthi lalabona ukuthi yena angakhona kulumela lukhetho lumeleni lukhetho nani bomake lumeleni lukhetho siyabona nekuthi sekwentekile bekunene sinato tintfo lesitibone ngemehlo kokuthi kunebantu lesebasebenzisa loluthango ukuthi vele alukhethe bona ngeke sibasho ukuthi badvuna noma basikade keje sebavele basebenzisa loluthango nelithango ke luyayengeka bekunene kanti ufuna badlela labanika kona lo muntu ngoba ubanika ngalelo langa angaphindze abakhumbule bese bona bathi sikhetha bani ubaphenje nako manje sitocela luthango ukuthi sesivile lokunyendi ngabe sibacebile ngikona lento yokuthi bomake sipheke usisimuka siye emuva baningi lesebagile tiga labanye siva sibahlaba etinkomo sebabite luthango sebathi aliyobahlaba kusivisa buhlungu mina nje luthango bekunene ngithi phezulu komkhono njengoba kulukhetho bomake bangenele lukhetho bayongena ekushayeni imithetho lokuningi kusikhinya betile sisetinkingeni emakhaya onke la khona ikugcwelwe etinkantolo kugcwelwe kuphi kuyaliwa kanti letindzaba ngathi phela leParliament ukuthi kunabomake thine sibomake sibanengi njengalabo baba bayavumelana labo baba bese thine silele emuva ekugcineni kuphuma amabhili sekuthiwa mbani oyikhulumisa nayibhili nako awusathola ukuthi sesikhulumisa nje le bhili iyakhiwe bobani bebahlangene kuwo ngiyabonga make Joyce lento wayikhuluma ngeva kubanza la esiswini la ikakhulu kahlekwe ukuthi kunebantu nananyalo lababona bomake njengebantu bekusetshenziswa kufeza injongo tabo kanti labo make bangema equal citizens nanabo la even ngeke nje sebasuke bomake bathi kubobabe hey bobabe buyani into sikhetha shot labo make bayabahlonipha labo babe kodwa labo babe lokhuluma ngabo ngoba kusibo bonke ngunaba lo bashoko ngiyabona nemagama uyabathi manje nje uyabahlonipha ufunda ukubasho basukela lolithango balubite ngazuthi lona lu inferior noma ke luphasi ngesigaba kwekuthi sidawuya kunabaya abantu nabaya sibatshele ukuthi abasikhethe sibahlabele inkomo sibaphekele sibanikete i2 kg bese bayasikhetha kubuhlungu ngeloko ngaloko ukuthi labo makakubendi lama citizens laveni lalingana nalabo babe ekukhulumeni indzaba tale live kakhulu kade sigabeni sekushaya lemithetho ngalo 2013 enomzamo ngosilale sabana letinkinga khona kwakufanele sifunze sifundvo futhi ke silive sisebentele ukuthi ilungisa letinkinga ukuthi masiya ku 2018 kube khona lokwendekako masifika ku 2023 nakhona ukhanze ukuthi lo mehluko sotaba mkhulu kakhulu salibona ke live ngalo 2018 lisukumisa lo mthetho lo
the Elections of Women Act yanga 2018 lo awuthi ke labo make mangabe bayashoda abathathwe la tifundzeni kube nalolo khetho lolo kwasita ke lokho ngoba kwakusekela lo section 86 lesikhuluma ngayo kodwa angeke size sirely kakhulu noma ke sisime kakhulu kuloko sithi awu sinalo mthetho lothi bomake ke mangabe sehlulekile kwakha 30% sitawusebenzisana namthetho nawo ngibuya kuwe Nkosi ngifuna lokuva ukuthi kusukela nga2018 kuze kube ngilo 2013 kuya ku2018 sendeni silive kuthi sebenda letindzaba kugucula nanakucabanga lekakubekako make Joyce la ukuthi bobabe bagcina sebabuya ngalalithangweni balusebenzisa nje njengedinombolo mangingasho ukuthi yathi masingafuca nathi inombolo nathi basho kulabo make babona nje dinombolo bona ababoni emalunga elive noma esive la ngakhona kudlala inzima yini lesikwendile lokuthi sebenda letinto ngoba kuyasho lokuthi kwakunenkinga lethita ngathi noma ikulabo make yini noma ikulamaswati ekungabahloniphi noma kumbe ekungabaniki isigaba labo make kukhona indivele elikwendile kusebenda la ukuze ukuthi masikhulumisa lekhetho la nga 2023 ukhanze ukuthi sitawubona umehluko whether or not lo mthetho we-Elections of Women Act ya 2018 ukhona noma awukho kodwa nje siyafuna kubona ukuthi sive safunza ukuthi kwendekani nga 2013 na nga 2018 kuloko John ngingasho nje ukuthi asikapheli imandla silihovisi kanye nalawo lesisebenza nabo tinhlangano lezitimele letingekho phasa hulumende kanye nalo luthango ngoba luthango lokunye lunema structures adlo so tiqhubekile nje timfundiso lapha nalapha sibe nako nje ngidawucala nje ngekusho ukuthi sibe nako ukuthi sike sikhulumisane nabo bomake labaseParliament ngekuthi yini mhlawumbe tingcinamba labahlangabetana nato basesekhona eParliament kude sitokhona kwekuthi sikhone kuba supporta kahle ngalokwanele na ku the next Parliament nje letawulandzela kube ngikokuthi ukhanze kusisitihlelile sesiyati ukuthi tikhala kuze mhlawumbe bangakhoni nabo kusebenta ba produce leyo miphumela ngekufisa kwabo nema capabilities nemakhono abo babanjwa nginaku nanako so sibe nato leto tingcociswane lesibenato nalapho saphinze sakha lona luhla kwekuthi sitakteklisha kanjani lokuvelako lokukhombisako kwekuthi kutingcinamba kuparticipate ngobomake etigabeni tekushayo umthetho timfundiso nato tibe khona lapha nalapha lapho sicucutela khona kubomake kwekuthi yide ekugcineni ukhanza ukuthi tinombolo ukhanza bese sethi baphasi but bomake ba capable ngikokuthi sibuke sithi nasikhuluma nabo sibuke bomake laba besetikhundleni nemisebenzi yabo labayendile yaphumelela basese kuleto digaba kuba khuthata ama sessions nje ekuba khuthata nekwekuthi ke ukhanze ukuthi bomake siyakhona kulesinye isikhathi kumema labo bomake labanye labaseParliament labanye labasetigabeni tekushaye umthetho ngekwehlukahlukana ukuthi bato kuzama nje kumentorisha labo bomake labakhona futhi lababonakalako ukuthi banawo banayo le capacity yokuthi nabo bangafika lapha la kunalabo make khona nekubuka nje ema strategies sikanye kanye sibomake ukuthi lokunye mhlawumbe loke kwente bomake ukuthi mhlambe bangakhoni kufusha ngeligiya labafise kufusha ngakhona noma sebanikiwe lelithuba lelifana naleli lokufaka ekhathi kubakhulumisa ukuthi phela ningede nasaba ngoba iparticipation yabomake etinzabeni table hall isuka emuva emithethweni kubo constitution lesinako lokuba fundzisa nje nangemalungelo abo babomake ukuthi emalungelo abo eveni ahamba afike kuphi ngicela nje ukuhlaba lwimi idlameni okunene la ngiyafuna le mvo ukuthi ngidawusebenzisa igama lesilumbi ukuthi seyiconference le ikakhulu kade ngalo ukuthi soyivetile make Joyce lalo ukuthi kunetinto nanyalo njengoba sikhuluma bantu besilisa labatendako letikhombisa kungahloniphi noma letikhombisa kucinzetela bomake ngiyafuna lokwekuva lokwekuthi kulama thematic areas noma kumbe kule tahluko letikhulunyiswa ngale National Gender Policy ya 2023 nale yanga 2010 ngiyabona kunalesigaba lesikhulumisa lenzaba ye economic empowerment lokuthi bomake esikhathini lesinyenti ukhanza lokuthi vele sebayacinzeteleka noma bayadleleleka ngalokuthi umuntu lomdvuna makade awuchamuka nje sekaphethe lipaka lelitside abitela bomake belithango naye make Nkosi yami uyacabanga lokuthi kodwa vele kuyawulala kudliweni le
njengoba zibani kuthiwa lena utafika asiphe kwekuthi nakwekuthi sebayacabanga ke lokho kuyawulala kudliwe lento leyo ngiyafuna lokuthi simelane nayo hayi ngoba kumbe sithi laba bentabubi ngekubaniketa lokhu lokudliwako kodwa lento leyo ita nekucinzetela lokuthide labo make njengoba nalabo phela ukhanze ukuthi bese abasadibone bangema citizens atawudlala irole lethide singakwenda njani lokuthi bomake babone beyond anginandzaba ke noma bakuthethe noma bakakuthathi lokutiwa nako lokuphiwa labo make kodwa kuyafuna ukuthi lokusihleti la siyikhulumise lenzaba yokuthi sithi bomake bangamelana njani nale dodinvo leto ngoba vele esikhathini lesinyendo ukhanze ukuthi sengiloko ukuthi labo babe ngemandla lebanawo sebagijime lonke lelive bashiya bakhuluma njengoba basho make Joyce la labo make ngekubabede ukhanze ukuthi bete lelivi kanzi banawo lamandla banayo lenhlakanipho siyathenga kwekhuta lokho sikwekhuta njani sibabuyisa njani bomake esithombeni nasemcondvweni ukuthi lokho kuyobeka ibhodweni namuhla kusho ukuthi thengisa ngelungelo lakho lekuthi wende lokho singathini kubomake njengoba lento lena kuyafuna lokuthi siyikhulumise bomake batibone kulolu khetho la nga-2023 bangayengwa noma bangaluthwa ngina into nayo lesikhuluma ngayo yalabo babe labagcina sebentana ngomkhuhlane lesikhuluma ngako namuhla uthinza indzaba lelikhuni ineway John kepha ke iphindze ingabi lelikhuni ngoba lokho kubuyela emuva ekutheni njengoba nje lesithombe sesidekiwe naku nje nyalo siyakhuluma iSwazi TV ibukela ndabaningi bomake bayasiva lapho bakhona lokho ukuthi kukhomba kona bomake abaku-understand ukuthi umumfu lo utakwenda sento lesifana nalesi ukuthi namuhla utakuvetela iplastic athi mkhethe nawe vele ube nesibinzi uhambe umkhethe bese kulo 5 years wonke ahlulwe ngisho kukuphi lift asele ngekhathi eParliament so bomake abakubuke babuyele emuva kokuthi lehlobo lwebamvu loluchamuke ngecheckers ngelanga lekugcina yini lababendele kona ngalesi kulo 5 years bona balithatha leli packet ngalelo langa noma loyo 250 noma loyo 100 rand laba bafumbathisa bona but ubendeleni bamfa babo ubendeleni lamangweni ngoba phela awukhetha umumfu longamadi lamangweni yini lo mumfu info lenhle lesingayikhomba namuhla sithi wo awuthini sadikhethe labani sinemgwaqo nje nguzibani bamfana ema overseas labeka ngakhoni kubhadaleleka namuhla bayakhona kubhadaleleka kubuka letinyathelo talabamfu lababakhethile itolo ngaleti ndlela futhi lababakhethe ngayo kokuthi tibasite kuphi tibasite ngani namuhla impilo yabo ikuphi impilo yabo ichubekile ngalelo plastic lavela ngalelo langa noma impilo yabo ibuyele emuva hayi nokuthi imenza wonke ibuyele emuva ngenza bayemumfu lo wavela kanye ngeplastic kulokunye ke ukhanze ukuthi siyeva ukuthi kunemikhuchana ukuthi utawuchamuka ngawona lamalanga lawo sekuchamuka invotsa yaseJozi hayi seyiyabonakala iphishanekile bomake abakukhumbule iyazula ithi ngiphathele nazi izinto ushoda ngani wemabani uya sebayaveta la umfana imadi akasifi futhi walomango nansila abanye niyalandzela yinvotsana yama ngumtukulu wakazibana abasekho nakulomango lo hleze sebaqhubekele embili noma sewahlala khona leJozi lakhe but abanake inkosi ngifuna lana ukuthi sitakwenda ngemoya lomuhle vele ngalokuthi siyakha la sikhuluma singemaswati la kube khona nalokuthi lisiko lesiswati li interpreteke kabi lokho ukuthi engazuthi bomake bangaphasi babe uyinhloko kwabanjani tonke leto tinfo letasentenda labo make ngazuthi kumbe vele kunetinfo lesitawudenda thina sibanike umthetho noma sibakhomba indlela nalapho ukubona kube ngibo lekufuna basikhombele indlela kumbele live nje namuhla kuletinye tinhlangothi ngikona lokho ukuthi kude bomake labatawuphotisa bathulise tinfo ukuthi bekunene asingayisebentini kanje asiyisebente kanje ngoba bomake la kuletindzaba te-gender equality noma ke kulethi indzaba tekulingana ngetebulili kukhona indvele lapho khona umhlaba noma lelivela kithi lalithi khona labo babe ngibo labangetulu kunalabo make cha kude lapho khona mhlambe umthetho noma umgomo noma ingisho kuleti vumelane livele liyelitimbanza kanye lelibeka babe esigabeni lesingetulu
kwalesi samaki. Kuthi nje bantfu basebenzise bucili babo. Ndayibeka kanje basebenzise bucili babo kwekuthi batinikete emandla ngekwekuthi bathi ngisho iBhayibheli labanye baze bakukhothele ukuthi iBhayibheli umfati vele limbeka emuva ngibabe longetulu lo inhloko noma lo inhloko labanye njengoba ushizo nje ukuthi labanye babese bashintsha lelisiko lethu lemaswati bathi cha vele ngeke siswati umfati usemo ayikho indzaba lefana naleyo ayikho make Joyce inkosi Sobhuza yazi yabita lolu hlangothi lolu labomake maselibumbeni yathi lithango yayisho ukuthini yasho ukuthi luthango luyabiya luthango nje Perezi angithi ngilokuthi luyabiya around lokusho ukuthi bomake balithango nekhaya kakho nje uyadivela nawe ukuthi nakunamake uyeva ukuthi kunemuntu ngoba kunale lele ngifuna ngikusho singakaphethe ihlelo make uphiwe lamandla ekumanage ngoba la ekhaya mbambambamba nase sibuka ubaba segumeni bobabe babe sesangweni kodwa lokunengi uva ukuthi babe nakaqoqa la sangweni ukuthathela kulomake la kumeni banayo le power manje bese babade le self esteem lithi ke lami namuhla bomake asidleni lele basiphakona bese bomake babuka bomake laba nema qualities noma ke labanala letiphiwo nemakhono lebawabonile bawasebenzisa bomake khona lapho emimangweni yabo bamphakamise manje lenguthembisako njoni sibona nje sibambene nelitiko la kaNdvunankulu sibuka kona ukuthi lonyaka tibalo asetihluke bomake ngoba nalama observers akaSadak nakafika nje asibuta sifuna kuthina kusemkhathini nelikhethwa nje sive ukuthi vele tiyaloloma leti meshene tiyabalansa letinombolo tabo babe nabo manje make Joyce bese ke babe Perezi angicethe ngoba ngiyabona ukuthi ngidaze ngingasakhona ukukhuluma uthi labo make sitabafundzisa abatitshele nje ukuthi bona siyalingenela likhetho ufundzile awukafunzi siyamkhumbula make wasemaphalaleni lomasonto ekuthi abendane asibuka ukuthi ufundzile but sibuka likhono lakho bukani likhono lamake nani mkhethile make nitawuya etikolweni sinifundzise ukuthi nasenile parliament ndakwenda kanjani sinifundzise lawo ma skills lawo mhlambe lenishoda ngawo nembala ngifuna kubuda makela ngoba sesiya ngasemaphethelweni elihlelo ukuthi luthango kulokuhlangana kwalo ngiyangilibona elihlangene kakhulu emigidweni yelive kumbe kunemagano njengoba ubekusile nalokwa nalokwa bese ke luthango liyavela kulo mkhuhlane lesikukhulumisako ukuthi bomake bagcine bangakameleleki nibambene kangakanani nalelo office leliphinda Ndvunankulu kulolu hlangothi lwakagenda kuya lemiphakathini la labo make basusa khona le noma la kusuka khona lo msebenzi walokhetho ukuthi kumbe etindzabeni tekufundisana njengoba nawe edlamini wakunene kuba ikhuluma lenzaba ukuthi besifundzisa nikhonile nikubambana nalabo make kuye ukhuthatana le miphakathini labasuka khona ukuthi bekwendeka yini lokho ngoba ngila kuyawuchamuka khona lolukhetho batawukhona ukuthi bona bomake bemimango basemimangweni ukuthi cha kukhulunywa nathi la ngithi lele kufanele ukuthi sisukume kukhulunyiswa naleti ingcinamba noma lama challenges ukuthi kumbe kufuna bathole imvumo bayesaba ukuthi manje hawo wena sotaba bucopho babe uyabona tonke leli nilitholile indlela thuba make ukuthi mangabe kungasiko njalo yini leli nikwendile lo kunika tholo lokugcina ukuthi labo make bakushintshile kubuka kulolu khetho langa 2023 silitholile lithuba Perezi ngekuthi luthango lwakangwane libutho lethu labo make ngoba sithi bomake bonke bakangwane lu structured kunendvuna lebuka iregion bese kuba netindvuna letibuka tinkhundla telithango angisho leti telikhetho leti khethwe indvuna angisho leti telithango sasenda le structure nathi sasikhanza kulala abadzala saqhubeka nawo bese kuba netindvuna temiphakathi telithango bese kuba netindvuna tetigotsi telithango lapha na ungathi twe nje nyalo
khona nyalo ngathi kungakashayili hour ingabe ifike etigodzini yonke indzaba so sisebenza kanjalo so bebaphuma indaba make kutokuva ukuthi kuthiwani siye sibite letindvuna tetinkundla sitiyentele iworkshop bese sithi twe adiphume tiye emakhaya lemakhaya ke sisende ukuthi kube naletigodzi leli bahamba bayotshela labo batshela labo ngilabo batshela besigodzi nakaye emhlanganweni lo mhlangano wemango akasebenzise bathi ngesilumbi comparative advantage kuthi la khona nje alifake leli vangeli letinye ke mhlambe tingoni tema programs uthola ukuthi lokunye mhlambe lebe singakwenda kunetingcinamba letsite kodwa thina asesabi lutho luthango lu-structured mane sinalenkinga nje ukuthi bomake abafuni ukuthi ethemba lesicela ukuthi bomake abatethembe bomake abangenele likhetho nabo babe siyacela ukuthi basupport babavumele bomake bangenele likhetho baphindze babahlabe sitabahlaba nathi abasihlaba Nembali evikini elitako make Joyce ngidawucela ukuthi sesibuye sitayikhulumisa naye indzaba yokungadethembi so uliphinze kane ngilele self esteem lokungadethembi kwalabo make kungabangwa info letsite ukuthi ngidawuhlazeka ngalo ukuthi sakubona bayazama bomake sabona nga 2013 buka bomake bezapha bagcina bangakhethwa kwakhethwa muni nga 2018 kwendekene lokho vele sekungeta labo kungenta la ukuthi labo make bagcine banako lokucabanga kabili kathathu ukuthi hey ndawungenela lento le ngani vele kusukela emuva bekwenteka kwendeke nje kodwa ngifuna ukuthi lokhu sikuyamise la kunasi sicubulo lesiphiwe ingwenyama beyikhuluma nabani ingwenyama mayithi ngete ngasala nasekhalive lethu kuloko John ingwenyama beyikhuluma nesive semaswati lokufaka ekhathi lona lothanga lokufaka ekhathi insha ngoba kude umnotho wakangwane ucini kude imfuthuko yakangwane ichubekele phambili ingeke ibe khona uma ngabe itakwakhiwa lihlangothi linye lapho mhlambe ngithi bobabe uma ngabe bomake batabangekho bona lapho kukhulunywa tindzaba temfuthuko khona uma ngabe insha itabangekho kulebo mihlangano lapho kukhulunywa imfuthuko khona ngako ke ingwenyama nayithi ngete ngasala nasakha kwethu beyikhuluma naso sive semaswati sonke siphelele and lokho kuyi commitment ukuthi mina ngiliswati kimi ngingimake weliswati kimi ngiyinsha yeliswati ukuthi angeke ngisale lapho kwakhiwa live khona kwakhiwa ikubukwa infuthuko nengicubekela phambili live lakangwane ngidawucela ke Nkosi evikini lelitako ungidele namake Joyce la hlelweni sitoyikhuluma lendzaba le ngoba ngevile lokho ukuthi kunekushisa lokukhona nala ngekhathi nami ngibese kuyangena lokushisa kwakhe ngaloko ukuthi kubuhlungu mawubuka tindzaba letihlukubeta bomake eveni tindzaba temafa tindzaba temakhaya temithetho temihlaba nalokwa dithinza labo make kungasekelwa kwabo kulomsebenzi lona kutawenda lokho ukuthi kube bekuscale bengidawuthi vele si tilted on one side labo make siyabacitha kunalabo abangetulu kanti kuyafuna lokuthi kusebenzekele indzaba dilingana ngibongele Nkosi ukuthi nite elihlelweni nawe make Joyce siyabonga kutomelela ke luthango evikini lelitako sitawubuya siqhubeke sikhulumise letindzaba sitawuconfronta nama challenges ke manje ukuthi bobani kumbe labanye labangathi bayasifaka sandla ekuvimbeni labo make nabo labo make ukuthi kumbe singabaphakamisa njani kuyafuna sibelekelele indzaba ye self esteem mawutshelwe ngumuntu nje kumbe anemona ngabe athi hey wena sibukweni ngathi awusiyelo vela kahle umubi kufuna bese uthola abantu bathi hey umaye wakheke kahle wena asoye isibukweni uyawudibuka ugcina nawe sowumoyitela lambi kwalesibuko bakukhanza ngayela ukuthi hawo lo itolo bowuswaca mawusembi kwesibuko sekukhona abantu abakutshela amagama lamahle ngekuthi cha wakheke kahle nalokwa bomake ke kuyafuna ukuthi sekubuyise lokho nakibo ukuze ukuthi batawuba ingcenye nalo msebenzi welive maswathi lamahle siselihlelweni Embili kanye lo tawungena ke khathini eliviki lukhulumise ngeke kuvulela ema stakeholders nama ke inhlangothi ke letahlukahlukene ekutheni nanato ke atiloboleke indzaba yelukhetho ikakhulukazi ke sisafuna nje kuniketa bomake lithuba nebantu labasha batilungiselele nalabakhubatekile noma ke labaphila nekukhubateka nanabo ke abatilungiselele sitawubuka naletinye nje tinhlangothi lokho ukuthi vele mbambamba emaswati mangabe kungathiwa kakhethe yini mbambamba lena lekufuna ukuthi ayibuke kumbe nalo libandla siphinde sililanze silifake khona la
lithi lobole lethi indzaba lapho khona ke ama stakeholders njengoba sengiwabalile insha laba disabled nabo ke bomake nalamanye nje ama stakeholders akwadi ke kufaka ke lithuba libito lami Maswati Amahle ngingiJohn ngwakaPhirezi Sibongo ngibongele kakhulu ukuthi ke beningahlala nathi ke kulolu hlelo Embili kanye kanye Jehova kasigcine sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle.